da sam napokon pripremila odgovore na vaše pitanja koje ste ostavili prošle nedelje u proteklom video snimku, tako da krenemo, ja ću čitam pitanja ovde sa laptopa. Drago mi je da ima dosta feedbacka, tako da je mnogo vas ostavilo komentare. Prvo pitanje jeste gde dobijam B12. Da li se tema o kojoj sam pričala ranije, možda pogledate video snimke ovde, odnosno ovde. U karticama ostavit ću linkove, ali sad ima neke promene koje smo uneli, a to je da počeli smo da koristimo ovaj B12 sprej, tako da je ovo B12 u prahu metilokobalamin, piše da je veganski. Pošto smo podružili sve one injekcije koje smo koristili, sada bih htjeli da promenimo, da vidimo kako će da utiče sprej koji smo naručili preko sajta koji se zove iHerb. Bio je period kada nismo koristili nikakav B12, više od godinu dana i nisam primetila neku razliku. Ja verujem više u preventivu nego da dođe do nekog manjka i onda do zdravstvenih problema, tako da eto za B12 preporučila bih svima ovo ko se plaši injekcije ili misli da nisu potrebne, ali definitivno svima bih preporučila vegan ili ne vegan koristite B12 suplemente. Ovo je fantastičan suplement, mislim da je jako lako, uzmete samo ovako, prznete jednodnevno i to je to. Sljedeće pitanje je šta preporučaš za akne? Akne je tema koju želim napravim poseban video. Akne, nešto čime sam se ja borila godinama i dan danas nisam savršena što se tiče akni i čistog lica, tako da ima neke stvari koje sam promenila, ne samo što se tiče ishrane, već nešto što se tiče higijene i kako čistim lice, šta koristim i koje sam suplemente unela vezano za borbu protiv akne, tako da će to biti poseban video vezano za akne. Navedi 5 osnovnih namirnica bez kojih ne može da zamišlji veganski obrok. Prvo, ne veganski obrok, veganski jelovnik. Prvo bi definitivno bilo voće, drugo sveže povrće, kao što je rekao salat ili zelena salata ili paradajz, krastavac i nešto tako. Onda krompir, neki sos, paradajz sos ili nešto tako slano ili nešto može da začini. I, na primjer, možda beri luk u prahu, eto. Tako, neki sos ili neki začin. I još jedna, da vidimo, mladi luk. Eto, to također volim. Ja, tako da ako bi mogla da imam mladi luk sa krompirima i neki začin preko toga zajedno sa nekom svežom salatom i voće, ja sam srećna što se toga tiče. Pitanje je bilo, jeste 5 namirnica bez kojih ne mogu da zamislim veganski jelovnik, odnosno namirnica koje su više kao osnova za obrok i može se spremati na 1000 načina. Znači, definitivno to bi bilo voće, ako bi konkurentno bili za voće, to su banane. Onda krompiri može se spremati na 1000 načina, pirinač, onda neka vrsta testa, nešto od brašna i, na primjer, sočivo. Sljedeće pitanje, u kojem momentima ti je NoFap najteže pao? Definitivno kada nisam zajedno sa partnerom, kad sam ja u Srbiji, kada je Miloš ovde, ako bi imali Skype seks, to bi bilo jako teško, tako da smo to prošli put kad nismo bili zajedno, to smo potpuno izbjegavali, tako da onda smo uspeli da odradimo preko 100 dana bez orgazma, NoFap, tako da rekla bih da je to i vjerojatno ako bi edžovali previše, što znači bili blizu orgazma tokom seksa, onda bi jednostavno posle nekoliko puta, posle nekoliko dana definitivno bi posustali, tako da ako želite da praktikujete seks bez orgazma, pokušajte da ne edžujete tokom seksa.
Ako želite, ako ne znate o čemu pričam, želite više informacije o tome, napravila sam video u prošlom mukbangu, Durija mukbangu pričala sam više detalja vezano za ovu temu. Šta je najviše uticalo na to da istražiš u ovom načinu života jela, to je kako si se izborila sa krizama, da li si u nekim periodima posustajala. To što sam se edukovala vezano za etiku i kako utiče na životnu sredinu. Zašto? Jednostavno, kad imate sve to zajedno, kada znate kako je biljna ishrana dobra za vaše zdravlje, kako znate da nanosite najmanje štete životnoj sredini, također najmanje patnje životinjama, jednostavno nema da li je teško ili nije teško, to je jedini način, po mojoj perspektivi, nema drugi način, jednostavno da li sam imala krize, da li sam posustajala, ne, što se tiče toga u početku, kao što sam rekla, prema što sam prešla na 100% vegansku ishranu, imala sam ono kao ne mogu bez sira, pa onda jela bi proizvode koji imaju mlijeko u prahu ili tako nešto. Tako da i dan danas ako nekad pojedem neki hleb koji ima mlijeko u prahu, a nisam znala, nisam jao sad ću da se ubijem. Jednostavno znam da sljedeći put da ne kupujem isti taj hleb jer ima mlijeko u prahu, na primjer, ili u početku sam također jela proizvode koji su imali med i tako to. Sad jednostavno čitate, jednostavno pročitate šta se nalazi na poleđini, koji su sastojci, nema problema. Koji mi je najdraži obrok, voće, zašto si baš vegan, zašto si vegetarijanac, koliko imaš kilograma i koliko si visoka, da li živiš na Tajlandu ili u Srbiji. Počnemo s ovim da živim na Tajlandu, vratila sam se ovdje u maju i ostajem vjerojatno do početka sljedeće godine. Koliko imam kilograma, koliko sam visoka, imam zavisno dobu dana 55-56 kilograma i visoka sam 166 cm. I zašto sam baš vegan, a ne vegetarijanac, to je baš ono o čemu sam pričala vezano za prethodno pitanje, jeste kada znate razloge. Vegetarijanac je super korak u pravom smeru, znači što se tiče svi koji su vegetarijanci, svaka vam čast. Ali nemojte da stanete tu i da kažete to je dovoljno, jer nije dovoljno. Ako ste već toliko svesni da želite budete vegetarijanci, da ste sada vegetarijanci, onda edukujte se više, pogledajte dokumentarce kao što su Zemljani, Viljuške pre noževa i Kravera, koju je YouTube skinuo sa mog kanala, ali gdje ću da nađem link na kom sajtu se sada nalazi tako da možete vidjeti, ili pogledajte englesku verziju kao Conspiracy, tako da pogledajte sve te dokumentarce i bit će vam jasno zašto sam vegan, a ne vegetarijanac. Ovako, sljedeće pitanje. Savjet kako istrajati u veganstvu ako si u braku veze sa partnerom koji nije vegan. Ovo je jako teško pitanje. Ja lično ne bih mogla budem s nekim ko nije vegan, ali razumijem ako je neko počeo da se ovako hrani nakon što je ušao u vezu ili u brak sa partnerom, tako da naravno ne možete sada da menjate partnera, ali jednostavno pokušajte da ga edukujete, dajte mu razloge zašto ste vi vegani, budite strpljivi, budite uzor, budite primjer i dođite do nekog kompromisa, do nekog dogovora kako da on u vašem prisustvu, na primjer bar jednom dnevno kad imate zajedno obrok, da jede veganski obrok sa vama ili nešto u takvom smislu, ili bar jednom nedeljno da ima veganski obrok i on tako polako da pređe. Ako neko čuje sve razloge, ako živi sa vama, ako ga edukujete i ne želi da postane vegan, onda uvijek ima nedoumica i uvijek će se pitati da li je ta osoba prava osoba za vas ako ne želi da ispoštuje vašu odluku, ako ne želi da ispoštuje vas. Sad, ko šta radi kada nije sa vama, kada izađe negdje, da li će on jesti životinjski proizvode, to nikad ne znate, ali ako partner ne može da ispoštuje da ne jede meso pred vama i zajedno sa vama kad imate obrok, onda je to meni jako nepoštovanje. Moje mišljenje.
Naravno, kad imate prijatelji, porodicu, ako ne provodite svaki dan sa njima po ceo dan, to je moguće uraditi, ali ako živite s nekim od muža, partnera i ako on nije vegan, ja ne mogu da zamislim takav život. Sljedeće pitanje, čega ti bilo najteže odreći kada si prelazila u veganstvo i da li si nekad popustila i pojela to iako nisi trebala? To sam već rekla, znači sir je bio poslednje čega sam se odrekla, takođe čokolade i proizvode kao što su torti, kolači koji su imali jaja i mleko u njima. Nakon toga, kao što sam rekla, nekoliko puta sam pogrešila, nisam znala da hleb ima mleko u prahu ili tako neke sitnice za koji dan danas jednostavno nije veliki problem. Ako znam i pojedem, to je već greška, ali ako nisam znala da nešto ima i pojela sam, nema veze. Sljedeći put ne kupim taj isti proizvod i gotovo. Kako ste se ti i Miloš upoznali smo se na Facebooku. Da li veruješ u srodne duše i kada dolaziš za Tajland, ne mogu više bez tebe, ovo je moja draga Ivana. Postavila pitanje, ljubim te, ljubim te. Kada dolazim za Tajland, ne znam tačno još, ali plan je negde možda i u januaru, tako da početkom sljedeće godine. Da li verujem u srodne duše? Verujem u srodne duše, ali ne verujem da nešto postoji, da je nešto večno, da postoji osoba i ljubav vašeg života s kojom ćete vi do kraja života. Znači, u to baš ne verujem, nikad se ne zna šta budućnost donosi, ali srodne duše nekoga koga upoznate sada i od koga možete zajedno, on može od vas, vi možete od njega da naučite i da se razvijete kao osoba u pozitivnom smislu, da postanete bolje osobe zajedno, to verujem, tako da, rekla mi da verujem u srodne duše. Ok, sljedeće pitanje, odakle ti novce da priušti život na Tajlandu? Ovo sam također pričala, napravila posebno video o tome, neke stvari su se promenile, tako da još uvijek radim YouTube, ovo što sada vidite ovdje i moja e-knjiga koju može pronaći na mom sajtu i pre sam radila više prevođenja koje sada više ne radim uopšte jer istosko je previše vremena i nije toliko isplativo. Sada ono što najviše radim jeste modeling koji sam počela preko Fivera, ako neko zainteresujem da to može da se prijavi na sajt fiverr.com, tako sam ja tamo počela. Tako da sam preko tog sajta našla veze, napravila ugovore sa nekim drugim agencijama i ono što najviše sad radim jeste modeling, tako što mi oni šalju odeću koju žele da im modelingujem, tako da me za to plaćaju, to je ono što sada najviše radim. Ne radim više preko Fivera, ali Fiverr mislim da je odličan za početnike i da vas ljudi pronađu i da nađete veze i tako to. Tako da to radim, znači YouTube, moja knjiga i modeling. Kako se nositi sa predrasudama ljudi prema veganstvu? Ima nekih baš pametnih ljudi koji smatruju da je meso zdravo, da su vegani kao leševi i tako dalje. Da li se sa takvim uopšte upuštati u diskusiju ili ih ignorisati, pošto baš i ne živaca više? Hvala Marijana na komentaru. Ja sam isto pre pravila greške gdje sam ulazila u diskusije sa ljudima koji su stariji od mene, koji kao treba poštovati, s kojima možda nisam trebala da razgovaram na takav način na koji jesam. Sada kada sam već preko 5 godina na ovoj ishrani, znam kako da smirim strasti i mislim da je bolje. Možete jednostavno da prosudite osobu da li je iskreno zainteresovana, da li je otvorenog uma, da čuje informacije ili je tu samo da se raspravlja sa vama i da vas uništi bukvalno. Tako da znate da li da se upustite u diskusiju ako neko stvarno zainteresovan, ako vas postavlja pitanja koja su logična i koja imaju smisla ili ako neko potpuno vas troluje i onda ih treba ignorisati i ne gubiti vreme na njih. Ok, sad ovdje imamo malo poduže pitanje, imamo 17 pitanja. Hvala Medo na sva ova pitanja. Koliko sam visoka, to sam već rekla, 166 cm, najveći strah. Najveći strah.
Rekla bi ovdje na Tajlandu da bi najveći strah bili skakući crvi koje ima u voću, u organskom voću kada kupimo. Znači to su bukvalno crvi koji kada otvorite voće skoče na vaše lice ili skoče negde i meni je to gadno, fobično. Bojiš se šprica kad ti vade krv iz vene. Pre sam bila mnogo više plašljiva što se toga tiče. Sada kako smo radili injekcije sa B12 injekcije, jako sam navikla na igle i to, tako da nisam više toliko, nije mi to više onako gadno, ali definitivno ne mogu baš da gledam kada mi vade krv. To, još uvijek sam osjetljiva na to. Omiljeni sprej za špricanje koje voliš špricati po sobi, po sebi pre spavanja. Ne koristim nikakav sprej, ali na primjer imamo ovdje citronela sprej koji špricamo tokom noći ako imamo komarce i ne možemo da spavamo njih, tako da eto, špricam znači, citronela sprej protiv komaraca. Kada si bila ponosna na sebe? Kada sam počela da zarađujem sopstveni novac, radit ću ono što volim na internetu, tako da, rekla bih da tada sam bila ponosna na sebe. Upiši se u 3 reči: marljiva, čudna i strpljiva. Eto, 3 reči koje su mi pale na pamet. Kako životinje se bojiš? Životinje, bojim se ovih zmija, ne volim baš, bojim se pijavica, ovdje smo imali mnogo pijavica, ja sam imala nekoliko koje su ušle u kožu, tako da ne volim ovdje pijavicu. Uvijek kad idemo po džungli, to se najviše plašim pijavica, zmija i velikih paukova. Šta si u horoskopu? Strelac sam. Kad bih saznala da imaš samo 2 sata života, šta bi napravila u ta 2 sata? Mislim da bih htjela da budem zajedno sa svim, sa bliskom porodicom, prijateljima, sa ljudima koje volim i bili bi negde na neko lepo mesto, sa nekim zalaskom sunca, dobrom hranom, nešto u tom smislu. Da li bi se špricala sa bojom za potemnjivanje i gdje se vidiš za 5 godina? Ne bi se špricala sa bojom za potemnjivanje i gdje se vidiš za 5 godina? Vidim se negdje u zdravstvenim krajima, vjerojatno ne na Tajlandu, ali htjela bih još da putujem. Vidim se da imam svoj biznis, da napredujem sa mojim YouTube kanalom, da mogu sebe da izdržavam, radit ću ono što volim, da inspirišem i da utičem na mnogi ljude širom svijeta da postanu vegani. Također, htjela bih da se fokusiram baš na srpsku publiku i na naše područje, da širim vegansku poruku tamo. Možda bih htjela da napravim neke, kako se zovu, neke skupove, neke mini festivale na našem području, nešto u tom smislu. Tako da imam mnogo planova, ne znam tačno, za 5 godina, ali da. Tvoje zadnje putovanje? Pa zadnje putovanje ovdje na Tajlandu, bili smo na jedno ostrvo koje se zove Koh Yao Noi, pre mjesec dana možda. Sa kojim parfemom se voliš pošpricati u ove vruće dane? Ne koristim nikakav parfem, tako da se ne špricam. Kada si bila zadnji put na bazenu i nekoga namjerno s vodom pošpricala? Aj, kakva pitanja, Medo. Ovdje na bazenu sa Milušem pre neki dan, uvijek se zabavljam u bazenu. Šta bi napravila kad bi te prijateljica izdala? Zavisi kakva bi izgleda bila. Ako bi bilo nešto jako loše, onda bi ju ubila. Šalim se, ne. Ako bi bilo nešto jako loše, onda bih definitivno se otarasila takva osoba iz mog života. Ne bi bila više prijateljica. Ne vjerujem u one osvete i takve te stvari, nosi takvu negativnu energiju sebi, jednostavno bi udaljila tu osobu iz mog života i ćao. Ako je bilo nešto manje, onda bih pokušala da sredim situaciju sa njom, ali ne nešto vezano za osvet i tako to, nisam takav tip. Da li si nekad bila prevarena? Prevarena u pravom smislu reči prevarena? Ne.
16. Tvoje zadnje pijanstvo. Moje zadnje pijanstvo jeste bilo u srednjoj školi. Čini mi se da je to bila 3. godina srednje škole, tada sam već bila vegan i drugar je proslavljao 18. rođendan i tada sam se baš zadnji put onako napila. Šta bi izabrali između piva ili špricera, šta bi popila kad bi već mogla. Ne volim nešto mnogo alkohol, ako bi pila bi nešto baš žestoko kao što je tequila ili nešto tako. Pre sam voljela pinju koladu, ali neke pinje kolade nisu veganske, neke imaju pravo mleko, neke tamo imaju kokosovo mleko, zavisi, ali pivo, špricer nisam baš neki ljubitelj iz toga. Da vidimo šta još ovdje ima. I još jedan komentar od Nadžitos, čini mi se da je samo komentar. Inače, posjećaš me na mene, dopada mi se tvoji videi, deluješ prirodno i prostodušno, ostupaš u većine koji prave videe na ovu temu i po meni najrealnije prenosiš priču kao da pričaš sa osobom na ulici bez onih fake dijaloga i glume koje mnogi vlogeri imaju tendenciju da izvode. Hvala ti Nadžitos na komentaru. Da, eto, tako sam ja. Nikad nisam voljela to nešto da fejkujem i da imam neke skripte i ne znam ja šta, volim ovako samo pričam šta pričam, zato moji video nisu ne znam kako profesionalni i ne znam ja šta možda nekome deluje kao da neki su mi rekli da ne prenosim priču na dobar način, baš zato što ne pokušavam da imam neku skriptu i da pričam po nekom dijalogu ili nešto, jednostavno pričam kako jednostavno izađe iz mene i to je to. Ok, hvala svima koji su ostavili komentare. Ako imate još komentara možete da ostavite ispod ovog video snimka. A mislim, ako imate još neka pitanja možete ostaviti ispod ovog video snimka. Kliknite na sviđa mi se, prijavite se na moj kanal i vidimo se naravno video snimku. Pozdrav!